za YouTube channel yawe umuntu ari kujya gusacinga indirimbo bisanzwe ariko hari indirimbo zabaye uploaded zitari zawe waba ubizi ikibazo cyabiteye cyaba ari ikihe bose kongeye kubasuhuza mwese mudukurikiranye. Inkuru nta yindi mbazaniye, ni inkuru iri guca ibintu, inkuru iri exclusive kabisa muri aka kanya. Uwo bita Melodie ari mu marira menshi cyane, aho YouTube channel yiwe yaje kuba yahackingwa, ikaba irimo irakoreshwa n'undi muntu utarabasha kuba yamenyekana. Ngira ngo nifashishije aya majwi ya koru ya Ndahiro ari kubaza ukuntu Melodie byamugendekeye, nawe urimo urasobanura ko ataramenya ubiri inyuma ariko bari kubikurikirana. Ngira ngo wakumvaho ikintu yamubwiye. Hello Iro neza Bruce Ravugana na Ndahiro. What is it then? Nenda kukubaza YouTube channel yawe umuntu ari kujya gusacinga indirimbo bisanzwe ariko hari indirimbo zabaye uploaded zitari zawe waba ubizi ikibazo cyabiteye cyaba ari ikihe Bruce ariko ntabwo ari access, ntabwo ari uburenganzira n'umuntu ushobora kuba yinjiye muri system yanyu. turi kubikurikirana nyine ubwo nabivugaho twaraze kumenya neza ibyo ngira ngo tugarutse nk'uko mubibona, iyi ni YouTube channel ya Melodie. Iyi ni YouTube channel ya Melodie, aho guhera mu byumweru bibiri bishize aribwo hatangiye kujyaho amavideo atari aya Melodie. Urebye ni amavideo ari no sense, ngira ngo numu hacka wamuhackinze. Noneho turabyita ikimwuka byarana. Ibi ngibi noneho sinamenya ukuntu byo biri buze kuba byitwa. Ngira ngo wareba neza, iyi niyo YouTube channel ya Melodie. Melodie uri mu marira menshi. Ndaza kugenda nkomeza mbakurikiranira iby'iyi nkuru, ariko uko bimeze dore nuko nguko ngira ngo ndi kubereka.